Mathina ma kaunti ya Kirinyaga matiguthiraga matira kuna thiku nini thutha wa gavana wa kaunti ino gubuta wira arigitani aria marakoretwo mugomo-ini kwa makiria ya mweri umwe. Umuthi Spika wa kaunti ino David Githanda nĩandĩkĩire marũa gavana wa kaunti ino Anne Waiguru ma gutiga wira na itũmi ciake kiumbe. I do hereby tender my resignation as Speaker of the County Assembly of Kirinyaga for personal reasons. No kuringana na mutongoria wa aingi bunge-ini ino Kamau Murango augite Spika uria ukoretwo ari muthiriti wakui wa gavana Anne Waiguru atigite wira kumana na ndugamano iria ikoretwo igumiire bunge ya kaunti ino kwa ihinda iraya. Toka tumchague tutakuwa pia na kazi kubwa kupata mtu wa tajriba na uwezo na pia waaminifu kama yule Spika ambaye amekuwa akituongoza kwa muda wa miaka miwili sasa. Makiria niokiriire mundu naye wa aria nini bunge-ini ino Muchina akiuga no ukoretwo agibanga njama ya gutigirira bunge ino ni yaharagana undu uria ucungiriirie ria gukanirira king'ang'a-ini. Gukiri uguo uhoro wa kwihokeka wonanitie ica ikuhi Spika uyu ndakoretwo na thiritu njega na gikundi kimwe kia njumbe kaunti-ini no ndu ucungiriirie we ona kwaga kuhitukia mendekithia mamwe maria maraheanagwo ni MC aya na gugekwirwo ndu uyu wahota gukorwo ni gucungiriirie we gutiga wira. Board ndo huwa inaangalia mambo na utaratibu wa bunge, lakini kama barua ilivyosema kwamba amejiuzuru kwa sababu ya kibinafsi. Kuringana na marũa maria andĩkĩire gavana wa kaunti ino, Spika augite egukorwo wabici-ini nginyagia mweri 15 wa kanana mwaka-ini uyu na akauga mbere ihinda riu rikinyete ni gutigirira kaunti ino ni yagĩa na Spika mweru. Handũ-inĩ ha Kameme TV, itagwo Ngugi wa Gatua.